Sap mga friend, magdula ta, magbabalik tayo magdula og speed draw mga friend, kay wala po ko'y kuan mga friend, bagong upload mga friend, bagong games mga friend, so magpahuwat lang tayo mga friends, nanay bagong games mo kung dahil. So let's start mga friend. Hairstyle map friend, mga friend okay ni mga friends, hopefully na mag-void na ito mga friend. Okay, let's just void mga friend. Ato nang void. Oh my god. Nag-graduate siya mga friend, graduate siya. Kaya may kalog mga friend ba? Oh my god. Okay, let's just take it try my friend. Oh my god. Not for kids. Dili pwede sa mga bata ni. Okay. Ako lang nag-hard. Okay, dili pwede sa bata. Okay. Nice hi. Nice buhok. Straight kayang buhok, guys. Okay, straight kayang buhok. Okay, nag-gun bacon. So, yes. Let's move on another. Okay, oh my god, that's so, oh my god, that is mine. Mati kaya ako, oh my god, okay, what this? Okay, I just move another or pa yun na. Okay, and the winner is oh my god, what? Oh yeah, okay, dito na guys, and nato sa 4th place. Let's just move on mga guys. Guys, yeah. Information, yeah, my friend. Let's just move on, my friend. Ato ning galingan, my friend. Di ta magpatalo sa ubang tao. My friend. Pag-stick na, my friend. Happy kita, my friend. So, let's get started, my friend. Wait for di na mag-story-story. Ice cream, my friend. Okay, that's pretty good. Ice cream. But that's not what you mean. My friend. Oh my god, that's so... I love you, Saklan. Okay, let's just draw the, apa, I think, apa ni ma friend ha. Akaning apa, friend, akaning apa, ginitan po ni. Pero pwede po ni makaon. So, yeah. Oh my god. O, kabila na to. Style sa mga apa. And okay. Good ice cream, my friend. Alright. Ang flavor tong, oh my god, first ang flavor tong ice cream, my friend, kay vanilla, my friend. Yes, vanilla ang flavor, my friend. Tapos, ato era tong unsay, kuan, my friend, unsay. Okay, okay, 102 para makakuan ba ganun, my friend, madaog, my friend. Okay, let's
move on another. Oh cute ang kuan ice cream mga friend, pero lagi sa ngayon mga friend, so one mga friend. Sa ngayon nilang ang ice cream mga friend, and this ice cream is nakuan na mga friend, naglanay-lanay na mga friend. So, oh my god, to. Cute. Cute ice cream mga friend, cute. Ano kita magdagluan, naluan kay nanahanap nalo. Yun o mga friend. And the winners are third place ko. Oh my god, naman siya eh. Third place. Yahoo! Let's go! And yes, my friend. Yes. Okay. Last na ni ma friend ha. Ma friend. Last na yun ni ma friend na ang ka ma friend kay kailangan ako matulog ba friend kay ugma nanapag-klase si ma friend. So comment down below kung nag-face to face na mo diha ma friend, kami nag-face to face na yung ma friend. So ugma na may klase ma friend. Tulog ko sa iyo ma friend. Last one na ni ma friend ha. Kaya oras diri ma friend sa pa mga friend, so mag-end lang ma friend. Magic. What kind of magic? What kind of magic, my friend? Hiwi yung star. Yeah. Okay. Oh my god. Oh, that is so beautiful. Okay. Okay. Which man na? So, to. Anong which man to na? Magic man kaya. Ooh. Close. Ito gapon. Para makita po ba? Makan guys. Okay. Next. Oh, magic. Okay guys, next one. Okay. Kandila para magic. Two. Okay, move another one. Okay, and the winner are oh man, sayang. Oh, the fourth 5 team. Oh, okay. Ano ta mag-end guys kay wala yun na daw ato bisag isa mga guys, so yan guys. That is mga guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe and pindutin yung notification bell para ma-notify kayo if mabago akong video. So bye mga guys. Love you all.